Turi mu gitondo cya kare ku itariki 21 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2026. Ni amakuru agezweho mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ni amakuru kandi agezweho mu mutekano, politiki na diplomasi, ariko mu makuru yo mu karere amakuru ahatse ayandi ni ibitero bikomeye cyane by'ubugome bikomeje kubera mu bice byo mu Minembwe, ibice bya Kalingi ndetse na Bidegu, aho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bongeye kugaba mu bice byo mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, bigasiga urujijo rukomeye cyane mu mirwano ishobora gukomeza n'ubundi. Ndetse amakuru aravuga ko no muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 21 hazindutse izindi ndege zo mu bwoko bwa Ket-6 ziri kurasa mu bice bituwe n'abanyamurenge bya Bidegu. Ndakubwira ko kandi ibi bitero bije bikurikira izindi drone zo mu bwoko bwa kamikazi zarashe bikomeye cyane guhera ku isaha z'igitondo cyo ku munsi w'ejo. Amakuru aravuga ko izi ndege zaturutse Kalemi, ndetse amakuru avuga ko utudege duto twaturutse Bujumbura two twaje turasa misile ziremereye cyane, byanateje ubwoba abaturage benshi barahunga kubera ubukana bw'izi misile zari ziteretse neza cyane mu mitutu y'izi drone zo mu bwoko bwa Ket-6. Ndakubwira ibi bitero by'ubugome biri gukorwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ndetse n'icyo FARDC igamije, dore ko no muri Kisangani ngo hari gukoranyizwa indi ndege za Sukhoi 25 Lieutenant General Pacifique Masunzu ngagiye kumanura izindi Sukhoi zize kurasa imasisi. Hamaze iminsi hari ituze ngo bagiye kuhubura ibindi bitero simusiga, ndetse amakuru anavuga ko muri Warikareho deployment y'ingabo za leta ya Kongo zo zatangiye gukorwa mu buryo buremereye cyane, byongeye gutera urushishoro rukomeye cyane ku kibuga cy'imirwano. Ibyo byose ndaza kubivamo kandi nkubwire ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko yarakaye bikomeye cyane, ndetse yarakariye igihugu cy'u Rwanda cyafunze imipaka kubera icyorezo cya Ebola. Murabyibuka ko u Rwanda rwafunze imipaka yose iruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu minsi 2 ishize. Repubulika Demokarasi ya Kongo rero yarakariye u Rwanda nyuma yo gufunga imipaka ihuza ibihugu byombi kubera icyorezo cya Ebola. Muri iki cyumweru nibwo u Rwanda rwafunze umupaka uruhuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo guturuka ku kibaya cya Rusizi kugera i Rubavu neza hariya kuri Petite Barriere ndetse na Grande Barriere. Kugeza ubu ngubu rero mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Ebola, u Rwanda rwafashe izo ngamba. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima muri Repubulika Demokarasi ya Kongo irerekana ko icyorezo kimaze gufata indi ntera, kuko abantu 131 muri iki gihugu ndetse abandi barenga 500 bikekwa ko bamaze kucyandura. Bivugwa ko rero iki cyorezo kimaze gufata ubukana, ndetse no mu gihugu cya Uganda naho Ebola iri guca ibintu. Ndakubwira ko kandi guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko imipaka ya Repubulika Demokarasi ya Kongo idafunze, isaba nyine Repubulika Demokarasi ya Kongo, guverinoma y'u Rwanda nyine yavuze ko kuba imipaka ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ifunze, ati biri gusaba nyine kugira ngo turebe neza ibyari byo, cyangwa ati ntabwo ari ipiganwa, ati ntabwo nyine ari agapingane gahari, ahubwo ngo ni ukwirinda icyorezo cya Ebola, nk'uko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yabitangaje. Ati imipaka idafunze, ati irafunze, ariko kujya cyangwa kuva mu gihugu kirimo icyorezo bisaba ubwitonzi, bityo abagenda barasabwa kubanza kubimenyesha ubuyobozi. Abacuruzi bagakorera muri za koperative. Ibi byose ndaje mbyinjiremo nkubwire ibyari byo, nkubwire nuko byifashe. Ndaza kukubwira ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye abanyacyubahiro, abayobozi batandukanye bitabiriye inama ya NEISA 2026. Ku mugoroba wo kuwa kabiri nibwo Perezida Paul Kagame yabonanye na Sama Bilbao Leo, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya World Nuclear Association Sylvie Berman, ndetse na Sylvie Berman nyine uyu ni perezida wa World Nuclear Exhibition, ndetse na Serge Ekwe, perezida wa Western Africa Development Bank, ndetse na Daniel Ponemani wo muri Council on Foreign Relations, ndetse na Ian Farnani
umuyobozi mukuru wa Cambridge Atom Worker bitabiriye inama yo guhanga udushya mu ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika. Muri aba bitabiriye iyi nama, Perezida Paul Kagame yabagejejeho icyifuzo cye, ndetse amakuru aravuga ko u Rwanda ruri gusinyana n'ibihugu bikomeye cyane birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora ingufu za nucleaire. Murabyuka ko u Rwanda rumaze igihe rusinyanye n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ingufu za nucleaire, ndetse n'igihugu cya Tanzania. Murabyuka ko Mama Samia Suluhu Hassan amaze iminsi mu Rwanda, ndetse murabyuka ko Perezida Paul Kagame nawe yakubutse hariya i Dar es Salaam kuganira kugira ngo banoze umubano w'ibihugu byombi ndetse n'ubufatanye mu by'ingufu za nucleaire. Ibyo byose n'ibindi nakubwiye, reka nze mbive imuzi n'umuzingo 5 kuri 5. Reka munyemerere mbere ko nerekeza ku biri gutangazwa na guverinoma y'u Rwanda ku kijyanye n'ifungwa ry'imipaka, banza nkubwire ko ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa byongeye kwibasira ibice bituwe n'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo, cyane igice cya Minembwe. Kuva ku wa kabiri ku itariki ya 19 Gicurasi 2026 ku isaha 1:09 z'igitondo kugeza ku ya gatatu ku itariki 20 Gicurasi 2026 saa 4:09 z'igitondo, nibwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zakajije ibitero bikomeye cyane ndetse byibasira uduce dutuwe cyane twa Kalingi, Bidegu, Gakenke bakoresheje indege zitagira abapilote za Ket-6 zo mu bwoko bwa Kamikaze ndetse n'izindi ndege za drone zo mu bwoko bwa CH-4. Itangazo rya FM23 riravuga ko amakuru mashya aturuka ku rugamba avuga ko guhera ku wa gatatu ku itariki 20 Gicurasi 2026 ku isaha 1:09 z'igitondo ariko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa bagabye ibitero simusiga mu duce dutuwe cyane twa Katoyi ndetse no mu nkengero zaho bakoresheje indege zitagira abapilote ndetse n'imbunda zirasa mu ntera ndende. Mu gitero simusiga cyibasiye abaturage b'abasivili mu buryo bukomeye. Ibi bitero by'ubugome kandi bitavangura biri gukorwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa biri gutuma hapfa abaturage benshi b'inzirakarengane mu burasirazuba bwa Kongo. Amazu yabo yo yarasenywe mu buryo bukomeye cyane ndetse n'ibikorwa remezo biri kwangirika mu buryo bukaze, ndetse ngo biri no guhitana abaturage bagahunga ku bwinshi berekeza mu bice bakeka ko byaba bitekanye. Nyamara amakuru aravuga ko M23 iri kugabanya intwaro ndetse n'ibirindiro byabo bimwe bakabivamo kugira ngo bagaragarize amahanga ko bashaka ubutabera, ndetse bagaragariza amahanga ko bubahirije by'amasezerano yasinyiwe mu Busuwisi n'amasezerano y'agahenge. Iby'ibyo bitero reka mbiveho kuko ni ibitero bikomeje cyane, kuko no muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa deployment y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'indege za Sukhoi 25 ziri gukoranyirizwa Ikisangani kugira ngo zize kurasa mu birindiro bya M23 ndetse no muri teritwari ya Masisi ngo bongere baharase mu buryo bukaze. Reka ibyo mbiveho nerekeze mu byatangajwe na guverinoma y'u Rwanda biciye mu muvugizi wayo wungirije Uwera Jean Maurice. Guverinoma y'u Rwanda yavuze imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kidafunze, ahubwo ngo bisaba kwigengesera kugira ngo ube wakambuka. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko imipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idafunze, bityo ko abambuka bagomba kwigengesera ndetse bagapimwa kandi bakabanza kubimenyesha ubuyobozi, bitewe n'uko iki gihugu cyagaragayemo icyorezo cya Ebola giterwa na virusi ya Bundibunge. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Uwera Jean Maurice yatangaje ko urubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ko imipaka idafunze ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko kujya cyangwa kuva mu burasirazuba bwa Kongo aho icyorezo gikomeje guca ibintu bisaba ubwitonzi, bityo ko abagenda basabwa kubanza kubimenyesha ubuyobozi, abacuruzi bagakorera mu makoperative. Yagize ati nubwo imipaka ifunguye harasabwa kwigengesera no kwambuka kuko kujya mu gihugu cyagaragayemo iki cyorezo bisaba ubwitonzi. Atabagenda barasabwa kubimenyesha ubuyobozi, abacuruzi bagakorera mu matsinda y'amakoperative bakoreramo. Uwera Jean Maurice yunzemo ko urwego rwo kurinda ubuzima no gukumira ikwirakwira rya Ebola mu Rwanda bari gukora ibishoboka byose ndetse kugira ngo batange nyine ubufasha ndetse no gusohoza no guhangana n'iki cyorezo cya Ebola no kugenzura uburyo kiri kugenda gikwirakwira. Ku itariki ya 15 Gicurasi 2026 nibwo ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara
z'ibyorezo cyitwa Africa CDC cyatangaje ko mu burasirazuba bwa Kongo hamaze kugaragara icyorezo gishya cya Ebola. Ku itariki ya 16 Gicurasi 2026, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cyagaragaye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyakurikiye nyine igihugu cya Uganda mu burasirazuba bwa Afurika. Ni ibihugu bibiri byonyine biri kugaragaramo iki cyorezo ku bwinshi. OMS yavuze ko Ebola ari ikibazo cy'ubuzima rusange gihangayikishije isi, kimaze kugaragara ahantu hasaga 513, kimaze guhitana ubuzima bw'abantu 131 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'undi umwe muri Uganda nawe cyaramuhitanye mu minsi ishize. Ni nako kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko icyorezo cya Ebola u Rwanda rugahitamo gufunga imipaka. Kongo yarakariye u Rwanda mu buryo bukomeye cyane. Ni igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kinubiye bikomeye cyane uburyo u Rwanda rwafunze imipaka iruhuza n'iki gihugu. Muri iki cyumweru nibwo u Rwanda rwafunze imipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu turere twa Rubavu ndetse na Rusizi nk'ingamba zo kwirinda icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima muri Kongo yerekana ko icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abantu 131 muri iki gihugu, mu gihe abandi barenga 500 bikeka ko bamaze kucyandura mu buryo bukomeye. Minisitiri w'ubuzima wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Roger Kamba kuwa kabiri nibwo yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rudafite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo mu gihe icyorezo cyagaragaye, kuko ngo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga y'ubuzima. Yagize ati, u Rwanda ntirufite uburenganzira bwo gufunga imipaka yarwo kubera amategeko mpuzamahanga y'ubuzima avuga ko bitemewe gufunga imipaka mu gihe icyorezo cyagaragaye. Ati, ni ngombwa kureka urujya n'uruza rw'abantu n'ibyabo rugakomeza, ariko hagafatwa ingamba z'ubuzima rusange. U Rwanda rwafunze imipaka yo mu karere ka Rubavu nyuma y'uko umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo uhana imbibi n'umujyi wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hari hamaze kugaragara umurwayi wa mbere wa Ebola wanaje guhitanwa n'iki cyorezo. Minisitiri w'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akanaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yagaragaje ko kugira ngo ingamba zo gukumira icyorezo cya Ebola muri Goma gihagarare, abanyarwanda nabo ngo bakorana bagomba kuva ku butaka bwa Kongo ati bagasubira iwabo. Uyu nawe yashimangiraga ko nta mpamvu n'imwe ikwiye gutuma u Rwanda rufunga umupaka. Minisiteri y'ubuzima y'u Rwanda Minisante iheruka gutangaza ko iri gukurikiranira hafi icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeza guhumuriza abaturarwanda ko nta muntu urwaye iyi ndwara uragaragara na hamwe mu Rwanda. Minisiteri y'ubuzima kandi yanavuze ko nk'ingamba zo kwirinda iki cyorezo igihugu cyakajije ubugenzuzi mu gukurikirana abantu n'imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda na Kongo. Ati, abakozi b'inzego z'ubuzima bari maso kandi uburyo bwo gukurikirana iyi ndwara bwongerewemo imbaraga kugira ngo habeho gutahura iki kibazo ndetse no gutanga ubutabazi byihuse igihe bibaye ngombwa. Yunzemo ko leta y'u Rwanda izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu gihugu ndetse no hanze yacyo mu kugaragaza ko u Rwanda rufite gahunda yo gukumira iki cyorezo. Reka munyemerere mfungure indi page mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye abayobozi batandukanye baturutse mu ngeri zitandukanye mu bihugu bitandukanye ahantu hatandukanye bitabiriye inama ya NEISA 2026. Ku mugoroba wo kuwa kabiri nibwo Perezida Paul Kagame yabonanye na Sama Bilbao Leo, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya World Nuclear Association, ndetse na Sylvain Bermanin, Perezida wa World Nuclear Exhibition, ndetse na Serge Ekwe, Perezida wa West Africa Development Bank, ndetse na Daniel Panemani wo muri Council on Foreign Relations, ndetse na Ian Fernani umuyobozi mukuru wa Cambridge Alstom Works bitabiriye inama yo guhanga udushya mu ngufu za nucleaire muri Afurika NEISA 2026. Baganiriye ku ruhare rw'ingufu za nucleaire no kwagura no kugera ku ngufu zizewe zo gushyigikira iterambere ry'inganda no gufungura amahirwe mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Ku gicamunsi cyo kuwa kabiri kandi Perezida Paul Kagame yabonanye na Rafael Grossi, ni umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire ku isi cyitwa IAEA.
aba baganiriye nyine ibiganiro byabo bombi byibanze ku gushimangira ubufatanye mu ikoreshwa ry'amahoro n'ubumenyi n'ikoranabuhanga mu bya nikiriyeri no guteza imbere inzozi za Afurika no kugira ingufu za nikiriyeri ku bw'iterambere rirambye. Mu kiganiro no mu intangiriro z'umunsi nyine ubwo umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu za nikiriyeri ku isi yashyikirizaga Perezida Paul Kagame isuzuma ry'ibimaze kugerwaho mu bya nikiriyeri INIR byerekana INIR ubwo mbisomye nihuta, byerekana ko u Rwanda rwiteguye gutunganya ingufu za nikiriyeri. Ibyo bikaba byerekana ko hashojwe icyiciro cya mbere cy'icyerekezo cy'ibikorwa by'ingufu za nikiriyeri, ndetse u Rwanda rukaba rwinjiye mu cyiciro cya kabiri gikubiyemo imirimo yo gutegura uruganda rutunganya ingufu za nikiriyeri. Reka mbanze nerekeze no mu yandi makuru mbabwire ko reka mbere mu mirwano ikomeye cyane ariko gato mere kuri iyi drone bavuga ko ngo ari y'ingabo z'u Rwanda RDF FARDC yigamba ko yahanuye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kiri kwigamba guhanura drone ngo y'igisirikare cy'u Rwanda RDF bavuga ko yinjiye mu kirere cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo butemewe. Ni mu itangazo FARDC yashyize hanze yavuze ko iyi drone yahanuriwe mu gace ka Poezelo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo. FARDC yavuze ko icyo gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara, ndetse ngo bari no kuvuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cya Kongo. Itangazo FARDC yasohoye rigira riti drone y'igisirikare cy'u Rwanda RDF yari yavogereye ikirere cyacu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ati twayihanuye neza, ati n'ingabo zacu za FARDC, ati mu gace ka Poezelo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ati niho byabereye. FARDC yakomeje ivuga ko ingabo zayo zikomeje kuba maso mu kwitegura kwirindira ubusugire bw'ubwigenge bw'igihugu cya Kongo, ibyo yise ibitero cyangwa ibikorwa by'amahanga. Kugeza ubu u Rwanda ntiruragira icyo rubivugaho cyangwa rubitangazaho ku byatangajwe na FARDC ku bijyanye n'iyi drone bavuga ko yahanuwe ari ingabo z'u Rwanda. Ku rundi ruhande umutwe wa M23 uri mu ntambara n'ingabo za leta ya Kongo. Kuri uyu wa kabiri watangaje ko kuva ku isaha saa 2:30 z'igitondo ku itariki ya 19 Gicurasi aribwo ingabo zishyize hamwe na leta ya Kinshasa bagabye ibitero muri teritwari ya Masisi ho muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 ivuga ko ibi bitero byibasiye abaturage mu duce dutuwe cyane twa Mitimingi ndetse na Gatoyi no mu nkengero zaho hakoreshejwe indege za drone z'intambara ndetse n'imbunda ziremereye cyane. AFC M23 ishinja ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa kuba bukomeje ibikorwa bya gisirikare bishyira abaturage mu kaga mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 kandi yagaragaje impinduka zikomeye cyane ku rugamba kuko yataye ibirindiro byinshi muri Kivu y'Amajyepfo ya Inchwi. Abarwanyi ba M23 bataye ibirindiro byabo mu majyepfo ya Inchwi. Ibi bikorwa byagaragaye nk'aho M23 ishaka gukora ikintu gikomeye. Amakuru aturuka mu majyepfo ya Inchwi aravuga ko abaturage baho babonye M23 ivanye ibitwaro ndetse n'ibikoresho byabo mu birindiro byitwa muri sheferi ya Ntaruka, Haropoma ndetse na Mugote mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri ku itariki ya 19 Gicurasi 2026. Aya makuru avuga ko inyeshyamba za M23 zasize zitwitse ibirindiro byazo mbere yo kugenda, harimo kandi n'ibirindiro byari biherereye hafi y'itorero ya Sepase muri Maria. Biravuga ko ibi byabaye ku isaha saa 2:00 z'igitondo, aho kuwa kabiri abaturage babonye M23 itwitse ibirindiro iva muri aka gace, ndetse bamwe mu baturage baravuga ko ninjoro baraye babonye ubwato bwerekeza mu mujyi wa Goma butwaye intwaro, mu gihe abandi bavuga ko M23 yaba igiye guhindura ibirindiro byayo. Reka munyebe ntekereza muri mu gihugu cya Mozambique mu ntara ikubye kandi rw'imisozi igihumbi ya Cabo Delgado. U Rwanda ntirukivanye ingabo ku butaka bwa Mozambique muri Cabo Delgado. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutakivanye ingabo muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Ni ingabo rwoherejeho mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba bijyanye no kuba ibibazo biriho
mu burasirazuba bwa Cabo Delgado bikomeje kuba agatereranzamba. Muri Mata uyu mwaka nibwo u Rwanda biciye mu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yari rwatanze umuburo w'uko kohereza ingabo muri Cabo Delgado bishobora guhagarara mu gihe hataboneka uburyo burambye bwo gutera inkunga iki gikorwa. Byari nyuma y'amakuru yavugaga ko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhagarika burundu inkunga wageneraga ibikorwa bya RDF muri Mozambique. Yolande Macron ubwo yasubizaga iyi nkuru zari ziri gutangazwa yavuze ko Yolande Macron biciye mu kinyamakuru The Le Monde na Wall Street Journal bavuze ko uku guhagarara ku nkunga ya EU cyangwa European Union byese bishimangira ko u Rwanda rufite umurongo uhamye w'uko ubutumwa bw'i Cabo Delgado budashobora gukomeza mu gihe kirekire mu gihe hatabayeho gusanyana ayandi masezerano. Yavuze ko kuva ingabo z'u Rwanda zatangira koherezwa muri Mozambique muri Cabo Delgado muri 2021 u Rwanda arirwo rwatanze igice kinini cy'amafaranga yakoreshejwe muri ubu butumwa bwatangiye bisabye ko guverinoma ya Mozambique n'urwego rwose ruhangana n'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na ICC. U Rwanda ntirwasabye kandi ntiruzasaba indi nkunga iturutse muri European Union Facility cyangwa European Peace Facility. Icyo kibazo ngo kigomba gukemurwa na Mozambique. Kohereza ingabo z'u Rwanda bisaba uburyo burambye bwo kubona inkunga kandi ni inshingano z'igihugu cyakiriye izi ngabo n'abafatanyabikorwa bacyo, by'umwihariko abafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado kugira ngo iyo nkunga iboneke nk'uko byahoze bikorwa. Yavuze ko nibitaba ibyo u Rwanda rushimangira uruhare rwarwo hamwe n'ingabo za Mozambique mu gutsinda imitwe y'iterabwoba no kurinda abaturage ba Cabo Delgado no gutuma ibikorwa by'ishoramari bisubukurwa. Mbere y'uko muri Werurwe Minisitiri Nduhungirehe akomoza ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarafatiye ingabo z'u Rwanda, ari nabyo byabaye intandaro yo kugira ngo EU itekereze guhagarika inkunga. Bavuze ko u Rwanda rutashoye miliyari z'amayero muri Mozambique ndetse rukanahatakariza bamwe mu basirikare barwo kugira ngo abasirikare bacu babe intwari. Ati bibazweho basigwe icyasha aka kageni. Nduhungirehe niwe wabyibazaga. Yagize ati twiteguye kuva muri Mozambique niba akazi kacu n'ibyo twamaze kugeraho bidahawe agaciro. Amakuru atugeraho rero nuko Minisitiri Nduhungirehe yahise asohora irindi tangazo avuga ko ikibazo cy'inkunga cyashoboraga gutuma u Rwanda ruvana ingabo muri Cabo Delgado cyamaze gukemuka. Ati twari twaravuze ko ingabo zacu tuzazikura muri Cabo Delgado nihataboneka funding. Ubu iki kibazo ntikigihari. Abajijwe niba Mozambique ariyo yemereye gutanga inkunga, Minisitiri Nduhungirehe yirinze kugira amakuru arambuye atanga. Icyakora mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yavuze ko u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gusubira mu nshingano rwari rufite rugakorana na guverinoma ya Mozambique yamaze kubona ko izakomeza kubona u Rwanda nyine rwamaze kubona ko ruzakomeza kubona inkunga yo gutera ibi bikorwa. Nduhungirehe yavuze ko muri 2021 kuva ingabo z'u Rwanda zajya muri Cabo Delgado muri ubu butumwa byagize umusaruro ukomeye cyane kuko umutekano wagaragariye muri Cabo Delgado ndetse uranagaruka. Ibi byatumye nyine u Rwanda ruhabwa icyizere cyo kuba rwongeye kuvugurura amasezerano ndetse u Rwanda rukongera kurutera inkunga yo kuba rwakomeza ibi bikorwa mu gihugu cya Mozambique. Reka munyemerere mbabwire ko u Rwanda rwasinyanye n'igihugu cya Tanzania ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire. Magingo ya rero uko bimeze